Hari mu mwaka w'1981 ubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaganga batangaje ko babonye abarwayi bafite indwara zidasanzwe zibasiraga ubudahangarwa bw'umubiri, cyane cyane mu bagabo baryamanaga bahuje ibitsina. Ibi byatumye hatangira ubushakashatsi bwimbitse ku cyateye izo ndwara. Mu 1983 itsinda ry'abashakashatsi b'Abafaransa bari bayobowe na Dr. Luc Montagnier bavumbuye agasimba gateza indwara bagaha izina rya HIV. Naho mu mwaka w'1984 Dr. Robert Gallo wo muri Amerika nawe yemeye ko aka gakoko ariko gatera SIDA. Ibyo gukwirakwira by'indwara mu isi, hari amakuru y'uko indwara yaba yaratangiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibi ntibivuze ko ariho yavumbuwe n'abaganga nyine, bivugwa ko iyi ndwara ariho yaba yaravutse iturutse. Ubushakashatsi bwa gihanga genetic studies, abahanga mu by'imiterere y'agakoko ka HIV bakoze ubushakashatsi ku mateka y'aka gakoko, bagaragaje ko HIV-1 ari ryo shami rikwirakwije cyane ku isi, rikomoka ku gakoko ka SIV, Simian Immunodeficiency Virus, gasanzwe mu nyamaswa zo muri Afrika yo hagati, cyane cyane muri Congo, Cameroon ndetse na Gabon. Aho byabereye ni mu gace ka Kinshasa mu gihe cy'1920 nk'uko ubushakashatsi bubyerekana, aho bivugwa ko umuntu wa mbere yanduye HIV-1 binyuze mu kuvana amaraso mu nyamaswa, nko mu gihe cyo kubaga cyangwa kurya inyama z'inyamaswa zo mu ishyamba. Naho ubundi gushyiraho ingamba n'ubuvuzi ni kimwe mu byahise bikangura za leta muri ibyo bihe by'1990. Hatangiye gutangwa imiti igabanya ubukana bwa HIV. Imiryango mpuzamahanga nka UNIDS, WHO, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ryashyizweho ingamba zo kurwanya ikwirakwira rya HIV ariyo SIDA, harimo kwigisha abantu kwirinda no gutanga imiti ku bayirwaye ku buntu. Ubu kuva mu mwaka w'2000 kugeza ubu hari intambwe nini imaze guteranya n'iyi virusi itera SIDA, nubwo nta rukingo cyangwa umuti w'igihe kirambye uvura burundu. Urabona ko abantu bayirwaye bashobora kubaho bakanaramba yewe igihe kinini. Hari n'ubushakashatsi mu rukingo rurambye, ndetse hariho uburyo bwo kwipimisha hakiri kare no gutangira imiti hakiri kare kugira bigufashe kuba wamera neza. SIDA mu Rwanda yahagaragaye bwa mbere mu mwaka w'1983. Leta yahise ishyiraho gahunda zifatika zo kurwanya iki cyorezo n'ikwirakwira ryacyo. Gusa niyo wavuga SIDA ntukwiye guhahamurwa nayo, kuko SIDA ni indwara ikomeye kandi ifite amateka maremare, ariko ubu hari icyizere cy'uko bayirwanya kubera imiti ibafasha kubaho neza ndetse n'uburyo bwo kuyirinda. Uburyo bwo kwirinda kenewe cyane nk'imwe mu ngamba yo kurwanya iki cyorezo. Ngaho gira icyo umbwira icyo waba uzi kuri virusi itera SIDA. Reka duhure muri comment. Ndabakunda cyane mu ngwanyi Trika Boss. Always think about you every time. Thank you.